Muthenya wa gatano nirio maabitha uthuthuria marekereirie mbica ya Dennis Karani na kwanirira ni marethana nake ta mwikuirwo munene wa njuragano iria iriga kuhanika mwena wa Mirema Roysambu kuria muhuri biacara Samuel Muvota arathirwo na akiuragwo ari ngari-ini yake. Na muthenya wa umuthi Karani eyumiria netwaro nginyagia ceceni-ini cia maabitha uthuthuria niguo gutheria ritwa riake, itua riria ugite ni thutha wa miario gatagati gake, family ona wakiri wake. Ni rafiki tulikuwa na yeye, alikuja kanionyesha kwa simu, kanionyesha trade news, kanionyesha jina yangu akiwa ameshtuka sana. Mimi nikashtuka zaidi, nikashindwa what could be the reason as to why I'm trading. Kuangalia naona niko mimi ni suspect wa manda. Nikashindwa how. Karani ugite ni macemanitie maito meri na Muvota na ria muthia riari mwaka-ini wa 2018 no na matianagia na ihinda ria miario mirikiru hamwe. Na kutoka hapo Muvota tumeonana na yeye tena last year March pale Kenyatta Road Hotel Icon. Nilimpata hapo kwa car wash. Mimi nikaingia kwa restaurant kwa sababu yeye hakuwa anatumia hizo vinywaji hizi hard beverages. So mimi nikaingia ndani nikamwacha kwa car wash. Nikitoka sikumpata. Kutoka hapo hatujai communicate. I've never had his contact from kutoka hiyo time tulionana. Sijaikuwa na hata contact yake. Kuringana na riboti ya maabitha aya, Karani na Muvota nio makoretwo magitongoria gikundi kia ekinae aria matunyaga andu mbeca na indo ingi thutha wa kumekirira ndawa ngananie iria yuikaine ta mucere. Ndeto iria Karani areganite nayo akiuga we aguraga irio Busia akiendagia na hatiri handu manakorwo na thiriti ya biacara nake. Kwa sasa anafanya biashara ya brokerage ya Sirius Nakuru. Na coordinate na brokers kutoka Busia border kuniletea soya na uza Nakuru. Hatujai communicate ama tukafanya any business or anything to do with business or money rather or anything of the sort. Hatujai fanya na yeye anything like that. So naona kwa media wameandika sijui tulikosania biashara. Alafu that's what related to me murdering him, of which I don't know something of the sort. I don't know anything of the sort actually. Arahinyiriria we hatiri handu akuruhanite na kuragwo kwa Muvota ona kana agakorwo na matharaita kuria riu ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Kasarani mbere ya kinyitio igoti-ini muthenya wa rucio. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.